Skont Robert Abela, it-targets ta' pajjiżna fl-aħħar snin kienu li nilħqu leverage, għalkemm il-ħamis filgħodu u stess reġġa' rrepeta kliem Joseph Muscat li nkunu l-aqwa fid-dinja. The next decade will now see us become a center of excellence, worthy of being with the best in Europe and the world. Before, we wanted to reach the average. Now, we want to reach the top spot. Għax jien min is-sodisfat illi pajjiżna jkun l-aqwa fl-Ewropa, jien irrid issa li Malta tkun lejla tad-dinja. Il-Prim Ministru Robert Abela kienet jindirizza konferenza li fiha il-medja ma kienx mistiedna. Dan meta l-Gvern nieda konsultazzjoni pubblika dwar is-suppost viżjoni ekonomika l-10 snin li ġejjin u spjega li l-viżjoni tal-Gvern jinqasma fuq 5 pilastri, b'wieħed minnhom ikun il-governanza tajba, settur li fih il-Labor falla fl-aħħar snin. Settur ieħor u l-ambjent fejn anke hawn Robert Abela ammetta li l-Gvern Laburista naqas bi kbir. Now we have to strive to be the best among the world. Finally, again the environment. Have we done enough there? I would say no. Abela indika wkoll li qed jippjana li jbiddel il-mod ta' kif jiġġenera l-enerġija mill-gass, possibilment għal xi ħaġa oħra minkejja l-miljuni li ntefqu fl-elettrogass għal sors ieħor li ma semmix x'inhu. We must change the way we generate energy, the way we create water, the way we treat waste, the way we build, the way we move from one area to another, the transport sector. Robert Abela stqar li biex jolew il-pagi tal-ħaddiema hemm bżonn li l-ħaddiema jkunu aktar imħarġa. For wages in our country to converge and start to exceed those in Europe, we must have the best skilled workers. Intant minkejja l-għajta ta' normalità minn Marzu, imbagħad minn Mejju, imbagħad minn Ġunju, meta kienet jitkellem dwar il-pandemija, Robert Abela ammetta li kien skorrett bil-wedi tiegħu u s-sitwazzjoni għadha mhix sigura. Without wanting to imply that we have reached safety yet, let me just say that the initial signs are positive. Tul id-diskors tiegħu, il-Prim Ministru injora għal kollox il-fatt li rapport tal-Awditur Ġenerali li se jkun ippubblikat dalwaqt jindika serq ta' 50 miljun euro mill-bwiet tal-familji Maltin u għawċin mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma. The increase in household purchasing power resulting from lower utility bills. Baduri konta 1,000 euro, hej. Għandi wieħed biss ta' 777. Għandi nħuġ 380 ġallura. Naħseb li ser jenda. Qed jiġu ħafna għoljien. Għax il-kontijiet mhumiex qegħdin ġustiju. Il-kont dejjem għolli qed ikun. U x'raħħas jiena bejt panelli u xorta bqajt, jawar. Biex nbilli jgħidu l-kontijiet raħsu, għax mhux vera. Għulek jiżrani ħafna għol. Ma naħsibx li raħsu kemm suppost jorsu. From lower utility bills. Kingo Tajjar, Net News.